Nativity Care and Support Center Malongwear kelapenlong yak sengi kan mau buram kerpang yau let Dr. Hubert Dekhar bam kwai hadwaro blai ubal ai kijing syakri met bat mensim iki pajba kadong katany hapo ke Southwest Castles District Maukarat kam tam iki pajba ke badon hagijing stom pang James ing kentup yaki kena kelung jong kene katany agani sengi lapenlong ru yakijing smar yaki bapang James ing ki bawana jan bana jengai jong kene ke district rangkat ke jingis nok tilang bat ke tim napo ke caring for children with disabilities bat na ke Sacred Heart Theological College Shillong hapo ke jingilam jong ifada CM Jos SDB i Dr. Martina Marweng bape iki kelung bat Dr. Bansuk Lin Malnyang ki baya don rangkat lang ha kene sengi kumjuru ki henmen ki para jong ilet Dr. Hubert Dekhar. Hakani kesengi lai don langru dau parish priest jangka Nativity of Our Lord parish Maukarat, Father Alphonse Walang, Sister Sebina Mayong, Superior jangka Nativity Convent, ki riurang ba jangka Senong Maulangwear, ki dekot jangka Nativity Care and Support Center, ki nong syak kot ngobha, bat kiwei. Kemban supentip kelum kani ka Nativity Care and Support Center ke jupan longbek man ga arsen lane laisin Shisnam yakum kini ke program health cam hapo kene ke center kabadan Nativity Convent Maulangwear bat kuwe program kiba kene ke center ke julek touring syakin nong kendong ban ai ke jing sumar ya ki bapang basitam pemerintah ibu yang kene ke ya program ban kan mau kerpang brom kamtam ye len Dr. Hubert Dekhar bawe ide doktor baju sebab pelat iba judon to museum banes no ktir karlang bat kane kan Nativity Care and Support Center hak bang yo banes menta ban pendon burom yi hak bang menta ki donro ki bayi ngasem jui hinman ki para jui ki donro ki reurang ba ki bayi khot kerpang kamtam na ko Senong Maulangwear ke bakane kan Nativity Care and Support Center ke hab hakane ke area bat ke bang yo mentaru hakane ke por kamtam ya ka grup je para CM Jos na po Sacred Heart kibagawan ban yesium talang kani kasngi ban ai kajing sakri ban ai kani kajing sumar ya kini ki breu ki perlo projojungi ya kajing pang jamsing kejongki kabang sayo ya kani kabenta sibit na lawai kamas buku jungi bat hakani kapor ni donro ya ki ya ifara pris ibadai nompet no jungo ya kani ka pri jungi berkuai Fra Alphonse Walang ban kani kapor ni don ya i Sister Sabina bere superior jokani ka Nativity Convent bat ya pi baro ki longkmi ki longkpa ki sama ki hapare baro kam kerpange ya ini lapun ulang ya kali kasni ke bamani ni latmu nadu panitia ada kasni by Dr. Hubert Dekhar kami siam jungi ada apa jenis musik ada kata-kata nama nitip pada ada imlak iklam da umman show men jing sanction le tambani tip ba ila aishi pun ka jingarap na kabenta ka ni kasintar jungi te kawai ka kenten ka bang kwa ban kren ka ni kuar ban yang su khai phi ni ko nga kan mau ki kenten ki ba ong may I live each day to praise you Lord ai bangan iam man ka si ban yo play Ngasmi banay mo yaw blay ng mga pet hakani ka jaka jungi bang adan mentahang ne nado mga kuay na kasi khat tarik ni sina mau na April khat hinda tarik ngalang sedang ni mission ngasmi bagi nong pang kibun hahat do mentahang ne kumba POE tengah sio bat ngi nila sedang nila ya ikane ka sentar jungi bat hado menta kadang ya chi ya bat kinong ya dening bat kinong ya rap ki babha ki bawan hakani ka sentar jungi kening coming shop nga ay Blake yang buram yai pada Jos, Blake shibon padal, mapidai mapi, ba sedang. Ben contribution plan ya kena Central Care, lepas Nativity. Tempat ni semua yo Blake nak bentang kerja ai kerja. Blake ya i hak kerja ni melakukan tripod asal hospital berpenyerap ya kini Central Care Health Center hak jaga nongkondong. Dan pensuk pensanya diberi wapang kebasitam nak kena kadang katang. Di semua yublay ya kijing kesem kimi kiba kimen kipara kini kibadan mentari kesi
tak ba kena nativity center care pa uji penjai tong star lamati nilala nak pala medikasi dengan program yang malah program hendrai kindak kene nagbanta kejing tray ng sistal lamati ha kene ka caka kekentiu si saya seberang yubun bun kibri bapang na kene ka dalam time mana kita sini play yang wan ko nangna kan wan I free medical care po nangna dan palak as taksan pemut kibri kilawan po nangna te kisenta beper te kijing resmi Baningkong aka jingpule Baningkong ublay lawang ini undon way part ublay kum ublay jongi akan naga bertei undon way part ublay kum ublay jongi uppa padukun badamense ukwe naga naga daw undon kamban ward ki way part ki ublay ni don ublay jongi uppa badukun badamense ukwe labiang ba ni scam ho ni ye dio kat ni persyang banding kat tunggaman jemu banyo jingsut pakanega pertei pathadian banyo jingsut abneng ru aku benda kumbani duai na benda jongi Dr. Gilbert pathaga jingpulei kabaar ublei wong yang iba hindi tang nong syakri jemu ublei hindi tang nong trei akabalang jemu tinrei nilong kikun jemu ublei ublei uye jengi kumba uye ujisu kane kalong ka jingkerku kabakrao jemu ublei na kabenda jengi aga jengi isno men na kabenda jengi kane perni ko banainu ya ublei namalba ulakot yang iban long kun jemu ublei ilaban yo baru ki jingkerku bangi don kam aga jingin jengi namalba ublei ula ayengi kalat ban long ikun jemu ublei baka gospel uji sulang yani mbiang bang nge thau blay ngi ye lau blay ngi shakriya blay ngi dei ban yarap ya kiwe patru ban nge thau blay ban shania hau ban shakriya hu ban nim kat tungga mon jongu pat kumne kawe kasni ban pol shapne tendrai na kubinda jangkane ngi ban le sa baru ka pertei ban pinna ya kene ka kubur baba o blay ula ay na binmen ka brush para ye ngo i play trakin ra kam ta me kene ka sni ka magar pang ka ba ye penan buram ye ka trinity bakut ka dei ka da jing ai e ka jong play ba ngi ka ye ka sam ka jong nilong kikun bisan ni jemu limba baptisma bar kadai ni ke jinglo kon ke jungi ke jinglo kon jungi ba ni think pa you play ha ke jinglo trinity ba ka yen kesan ke jungi marwa shiyen jisan ni ngo you ni dam you mat kumpa lai ien ke yang kesan ke jungi Dr. Gilbert kumarong parat kejing iki waipat barsakri waipat kata ke nuksan kumpa Dr. Gilbert ila le bai lapun i ngiru kumpi kesan ba ngiru idai man buat ganti kubang i le I complain ya ka nativity care and support center kepada pelong kepang ya kanega jing ai sarjing kema kantame kamas kepala terwa kepang nantai Dr. Gilbert nantai jinja thai bom cukup jangan bersihin begini mereka cukup kuat kalau tidak berkopro kum ketak mensakin mau ya
jing le jing kam ke juni kam tam ye ke be di ma ke ka center ke jing ko play na ko play sister London T ibadi pe economic center hari jing trai ke jing nam ke jini ba bagi wala dah pada ke jing ye le kat bala i ban trai ban yarab kham tam ba igri ba pam jam shi lakin yo ye ke jing subhan akan ke center na ko play lagi ye ke juni ya ifra CM Jos ibadai di director jangka riket ministry kublish mo ne para kamtame ya rajing pinmantai ramas bapur karba mani nila niyo mansimata ya kata rajing kenya niyo banjaban ya set ya kato maksana ke jong tolai kepada kecik ilmu siap berjangi kublish mo ne para de kecik kublai ru gelecha Sister Superior Kamtame, Sister Sabina, Bala, hai galak nanti babangi ngejalan akan kesini, kawan hai kata keburung, bar bangin yo, masih tentang gamas, nak tentang jauh Dr. Hibon. Kebici kuplay lagi yang kecuiru, yang kuplay ya i Dr. Martina. Natai kibi doktor lesi, natai ki nurse ki badan. Ngayang hangdi hakakerteng jong ka Nativity Care and Support Center Maukerwan. Kani ka center kala ay ka jing shekri la bun snam. Minta la kumba saw po prasnam en. Kani ka center kala ay ka jing shekri ya bun ba ki view ki badan hakani ka dong batat hain khamtam hangdi ha Maukerwan area. Madap da ka jing sungu ba kraw ya ublay. Bala ay kicing ku yang da ka ba ulap ha ya bun ba pinong le ha ki ba kloy ban no sinyang na ka benta ka jing bentang jong ka center jong hamne benta ka si Nativity Care and Support Center kariki ndan buram kerpang ya u Dr. Hubert Dakhar bangkwai di ublay ubadai uway na unong le ha ubarat ba bakloy ban wanra ya ka kwat ka tia ha kane ka than bat ka dong u Dr. Hubert Dakhar bangkwai hiye ublay ula long unong le pha u bakraw u bala ai ka jing shakri ka bakraw hakani ka dong bat ka thain u Dr. Hubert ula shaitwan barabwar bun sien hakani ka sentar jungi bantek ban ai dawai ya kitu kibak gan ya ka jing pang James eng khamtam ya ki kundong kumta wat lada u Dr. Hubert umdan shu hakani ka perthai Henry ka Nativity Care and Support Center ka yai kin mau bat nyo buram kerpang ya ki jingle bha jong u bat khamtam ya ki mati ki ba ma u la le hakani ka center juni ni ansongo ya u Dr. Hubert bala le bha bat balawan ra ya kane ka team ki badai na po Sacred Heart Theological Shillong College ki balak kloy banwan ya trailang banwan ra ya ka kai ka kia ya ki ne ki badon ki jing pang James em sa chi sen nga ai khublay ya phi baro bat khamtam ni duwai ba ublay un kur khu kur do ya ka men sem jam Dr. Hubert to ublay un ai hu ya ka jing da thaj bam ju ko